Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи, а вие сте на вистинското место заопшто, бидејќи во наредните 60 до 65 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Како велат бугарите, ние сме творба на Коминтерната и на Јосип Броз Тито. Дека на 31 декември 1944 година сме легнале како бугари, а на 1 јанари 1945 година сме се разбудиле како македонци. Односно дека ние сме одродени бугари. Бидејќи Јосип Броз Тито е татко на македонската нација, бидејќи се е направено во времето на Јосип Броз Тито, или тоа е бугарската приказна, тоа е тој бугарски наратив од кој многу тешко бугарите може да се извлечат, од кој многу тешко може да се откажат, бидејќи ако се откажат тој наратив, се откажат од нешто што е етаблирано не само во нивната историографија, туку во нивната живеачка, во нивната политика, во создавањето на кадрите, во функционирањето на бугарските служби, бидејќи бугарските служби всушност се тупаницата која спроведува таа политика, тие ги рерутираат сите овие играчи од Божидар Димитров, Красимир Каркачанов, Георги Парванов и така натаму и така натаму. Значи целата таа лепеза на бугарски историчари кои работат на македонскиот въпрос се регрутирани, се платени од бугарските служби. Ние разговараме со внукот на Јосип Броз Тито, Јошка Броз. Едно ексклузивно интервју, каде што за прв пат се кажуваат многу работи. Од погребот на Тито, дали во сандакот би ставил песок, дали било телото на Јосип Броз Тито, кој му го става прстенот, што значи прстенот, дали се тоа масонски знаци, дали се тоа масонски прстени, како умира, што се случи и така натаму и така. Значи, едно ексклузивно интервју со внукот на Јосип Броз Тито трае некаде повеќе од 60 минути. Јас сум сигурен дека ќе уживате во тој интервју, останете со нас, погледнете тоа интервјуто и сигурно нема да зажалите. Добар ден, Јошка Броз, внук на Јосип Броз Тито. Dobar dan. Господин Јошка, кој би бил жив Тито? Nije gospodin, nego druže. Другар, друже Јошка. Кога би бил жив Тито, што би рекол за ова состојба која сега се случува? Pa ne bi do ovoga ni došlo da on živ. Nažalost, svi su čekali da on umre, pa onda da preuzmu vlast, pa su napravili svaka republika za sebe, svi su izigravali Tita. Međutim, mogli su sa odelom kao Franjo Tuđman ili cigarom ili šta ja znam, viskijem, dok ne otvore usta. Onog trenutka kad otvore usta, narodu je jasno ko su i šta su. Те поминаа скоро 40 години, точно 41 година. Деца кои се сега на 20, на 30 години возраст, не биле родени во времето на Јосип Броз Тито, и младите генерации сега говорат со симпатии, со носталгија за тоа време, иако не биле родени. Pa normalno je to. Tad su imali sve. Imali smo besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, imali smo tople obroke, imali smo godišnje odmore, imali smo banje, imali smo odmarališta, znači radnici su mogli sve to da koriste. I sad, nakon toliko godina, kad deca pitaju roditelje daj mi kupi patike, on kaže nema, ma kako si ti kupio? Pa u ono vreme sam imao ne da kupim patike, mi smo u ono vreme iz republika svih išli u Trst da kupimo cipele i maturska odela. Znači, sa mnom je išao, na primjer, sin od, u stvari, sin majke koja je samostalna majka u Kovnici Novca radila. Pa je išao sa mnom sin čistača ulice. Znači, svi su imali. Međutim, sve smo to izgubili. Многу ми навелат, другар Јошка Броз, дека Тито на време умрел, дека ако останел жив уште некоја година, ќе видел како се распаѓа и тој сам Југославија и како се распаѓа комунизмот. Дали ве би се согласиле со дека Тито умрел на време и некој ако не умрел на време ќе видел како се распаѓа државата? Pa on je znao već, bio je svestan toga da će država da se polako raspadne, jer to je sve posljedica Ustava iz 74. godine. Ja njega kad sam pitao posle prve operacije na Brdu kod Kranja, koja ti je najveća politička greška, kaže što sam dozvolio Ustav iz 74. godine, što nisam stavio veto na taj Ustav. Ja, kaže, nisam hteo da ga potpišem, potpisali su Kiro Gligorov i Mika Špiljak, ali, kaže, ja nisam, bio sam protiv njega, ali nisam hteo da idem protiv većine i da stavljam veto na to. To mi je greška. Mi smo napravili odmah 8 republika, znači 6 republika i 2 pokrajine, 8 partija i podelili smo zemlju
Jugoslaviju, u stvari, tad je počela u stvari polako ideja podele Jugoslavije. Strane sile su se od početka spremale da on umre. Da li nije čudno da svi piloti koji su bombardovali u ono vreme Jugoslaviju su imali u džepovima dinare i znali su srpski jezik? Ne učaju Amerikanci i Englezi tako lako srpski jezik. Svi su znali srpski jezik i imali su i domaću i stranu valutu za potrebe kad ih sruše i ovo. Znači sve se to pripremalo unapred. Rukovodstva su se isto pripremala. Ja se sjećam dobro u Ljubljani posle druge operacije, znači kad je on već bio u komi, dole u restoranu su sedeli skoro maltene kompletno jugoslovensko rukovodstvo. I počeli su da diskutuju ko će da zauzme koju poziciju. Ja skočio i rekao, marš napolje svi bitangi. Vi delite zemlju, čovek je još živ. Bez obzira šta će biti. Ali nije u redu to. Znači, svi su unapred hteli da obezbede sebi za sutra neku bolju funkciju. Денес е многу актуелен конфликтот помеѓу Софија и Скопје, помеѓу Бугарија и Македонија. Еден идентитетски проблем, каде што бугарите велат до 1944 година Македонија или македонците биле бугари и после 1944 година, значи на 31 декември 1944 година, со акт на Коминтерната и со одлука на Јосип Брос Тито е формиран македонскиот народ и македонската нација. Yes. И како вика Захариева, поранешната министарка за надворешни работи, се доека Македонија идеолошки е во диктатурата на Тито, нема право да биде членка на Европската унија. Значи и Тито мртов после 40 години предизвикува комплекс кај бугарите и бугарите не може да му простат на Тито што Македонија во негово време била Европа и Америка за бугарите. Pa ne znaju šta drugo da pričaju. Ne znaju šta drugo da pričaju. To su sve američki plaćenici. To je sve, ne govori ona to zato što ona to stvarno misli, nego zato što je njoj naređeno da to priča. Jer uvek treba praviti konflikt među narodima, između Bugara i Makedonije, između Srbije i Šiptara, evo sad Srbije i Hrvatske. Znači, stalno treba praviti neki konflikt. Jer više ne mogu da, u početku su pravili konflikte oko toga partizani četnici. Ko je bio na jednoj strani, ko je bio antifašista, ko je bio fašista, ko je bio na kojoj strani. Sada tih više nema. Nema živih, malte ne. Sad treba naći drugi razlog kako bi se vladalo u zemljama koje su postale po nalogu nekoga sa strane. Šta je Bugarska dobila sa ulaskom u Evropsku uniju? Šta je Rumunija dobila sa ulaskom u Evropsku uniju? Samo siromaštvo 3 puta veće. Bio sam u Rumuniji, razgovarao sam s ljudima, taksistima, kaže, mi smo, kaže, eto šta smo dobili. Dobili smo, kaže, da svi možemo da kupimo na kredite automobile, ali sad treba vratiti kredite, a nema od čega da se vraća. Nema ništa. Znači, sve je to izrežirano izvana. Zašto su Jugoslaviju podelili? Sve strane sile su podelili Jugoslaviju na svoje interesne zone. Bosnu su uzeli jednu, Sloveniju drugi, Hrvatsku treći, Crnu Goru četvrti, Srbiju peti i to je to. I dok god ne dođe do nekog ekonomskog povezivanja svih bivših republika i više čak, što evo sad malo i počelo, šta ja znam, taj mini Schengen, vidjet ćemo kako će biti sa Albanijom, sa ovim zemljama, ali mislim da sve što je napravljeno u ono vreme, da se ne lažemo. Ovo sada što se radi, to je samo dogradnja nečega. Evo, Srbija gradi puteve, sad gradi modernije železnice. Puteve moramo da pravimo bolje jer saobraćaj je daleko veći nego ono kad su ti putevi pravljeni. Ali ti svi putevi su maltene bili napravljeni. Sad ga treba proširiti. Bolnice su sve postojali. Sad ih treba modernizovati, godinama nisu održavane, doda se još nešto i ovo ono. Ali je u suštini sve to ono što je narod onda posle rata izgradio. Narod je to izgradio. Како викаат,
ovije сега не може да окречат. Ne mogu da okreće ono što je Tito napravio. Prvo je trebalo uništiti industriju, pa je trebalo rudarstvo, pa predati strancima da mogu da koriste fabrike. Znači uništiš fabriku, pa je onda prodaš za male pare, još im platiš da zaposle radnike. Međutim, tako se ne čuva zemlja. Zemlja se čuva tako da svoj narod zapošljavaš. Nažalost, ona bivša vlast je totalno bila upropastila zemlju. Dovela je do bankrota. Вие сте сега член на парламентот. Onda smo mi, penzioneri, morali da se odričemo dela penzija koje su išle u budžet da bi Srbija napredovala. Sada je već to druga situacija. Вие сте сега член на парламентот. Како пратеник од Социјалистичката партија на Ивица Дачич. Значи сте активен u politikата. Komunistička partija u koaliciji sa socijalističkom partijom. Значи вие сте на чело на комунистичка партија. Da. Добро, овој спор помеѓу Македонија и Бугарија. Бугарите сметат дека Македонија е творба на Тито. И сега ние имавме еден проект Скопје 2014 кај што се направија споменици на сите. На сите што постојат у историјата. Единствено не направивме споменик на Тито и не направивме споменик на Лазар Колишевски. Тие не се заслужни за Македонија, тие не учествувале во правење на Македонија. Тој период кога е све направено, црква возобновена, Македонска академија на науки, кодифициран јазик и така натаму, ќе го забораиме тој период. А македонскиот народ со носталгија се сеќава на тоа време и смета дека тоа е златно време во развојот на македонската држава, кога се поставени темелите на современата македонска држава. A nikad ne bi bilo Makedonije da nije Tita bilo. Nikad. On je na tome insistirao. Iako Makedonci nisu prisustvovali na Avnoju. Така е 43-та. Da. Znači, ali ipak je Makedonija ušla u sve to. I sve ovo što je napravljeno, znači republike i ovo ono. Međutim, ja kažem, mnogi to kažu, sve više se tom čoveku dive. Trebalo je 35 godina držati u prividnoj slozi toliko naroda. Sad se pokazalo ko je ko, šta je šta. Nažalost, evo, u Srbiji opet stalno nešto novo se događa. Opozicija tera svoje, otac ne razgovara sa decom, deca ne razgovaraju s majkom, braća su u zavadi zbog tih političkih razmišljanja. Niko neće da kaže, ajmo ljudi, zaboravimo više na sve, idemo na ekonomiju, daj da vidimo da sve ono što je nekad bilo da vratimo. I mi se zalažemo da se vrati sve ono što je bilo dobro, a to je besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, jaka policija, jaka armija, znači da imamo, sve smo banje prodali, odmarališta više nemamo, gdje će radnik da ide? Međutim, evo, i ta radna snaga je većinom sa strane, da se ne laže. Jer onaj ko ulaže pare u nešto, u puteve, u ovo, ono, on postavlja uslove da njegovi ljudi radi. Po nešto bude naših radnika. Ali, evo, ja gledam metro. Metro će da se gradi sada, ali strani radnici. Pa taj metro smo projektovali mi u svoje vreme. Pa red je da bar 50% na svakom gradilištu bude radnika iz Srbije. Onda možemo da raspravljamo o tome da je bolje, da je sve ostalo. Сте внук на Јосип Broz Tito, веројатно сте разговарале. Што мислеше Тито за македонците? Македонците денес му замерат на Тито за Пиринска и за Егејска Македонија. Смета дека требало да го искористи моментот, дека Југославија и Македонија биле победници во Втората светска војна, а дека бугарите биле губитници во Втората светска војна, дека во еден период на Ѓорги Димитров е добиена одредена автономија, но дека требало да инсистира Бугарија да остане седма Југословенска република, а Македонија да се обедини со Пиринска Македонија. Nije moglo, zna se koliko su Bugari učestvovali na strani neprijatelja u Drugom svetskom ratu. Ne možeš ti praviti sa neprijateljem koji je ubio naše građane neku koaliciju ili neki razgovor. Makedonija je trebala da ostane kakva jeste, ali međutim strane sile su se umešale. Nije tačno da toliko ima Šiptara u Makedoniji.
to ja znam. Sve su to fiktivne brojke, isto kao u Hrvatskoj, što... Evo, moj prijatelj, 20 godina je u Hrvatskoj da bi se ustanovilo da on matični broj nije njegov. Znači, na izborima on ne učestvuje, nego neko mjesto njega. U Hrvatskoj? Da. Evo, prije 3 dana sam bio s njim. Dobro, gospodine, drugar Joška Broz. Su Egejska Makedonija, 48 godina počela građanska vojna u Egejska Makedonija. Je počela komunističkата partija na Grciji. Ta je ветована Македонците во најмала рака една автономија. Тито, Комунистичка партија на Југославија ги помага македонците во Егејска Македонија преку Грчката комунистичка партија Дакелас и така натаму и така натаму. Помош оди и ово Капиџич и целата таа структура дава помош тамо доле. И сега се смета, нели се говори дека Тито на крај ги има предадено македонците во Егејска Македонија, бидејќи му било наредено да се повлечи. Тогаш почнал конфликтот со Сталин, ако сака Западот да му помогне на Јосип Броз Тито. Што е вистината со таа граѓанска војна во Егејска Македонија? Pa ne znam, ja za to što kaže Makedonija bila jedinstvena sve do njegove smrti. Sve to ostalo i dan danas. Ja mislim da je 85% Makedonaca za bivšu Jugoslaviju, da se ne laže. Ovo što je u vlasti, to su ljudi koji su prevrtljivi, koji lažu narod. Pa šta da vam pričam dalje? Evo, čovjek kome sam ja pomogao da uđe u parlament i sve, kako se zvao? Тито Вилевисили. Da, Покојни Угриновски. Pokojni Ugrinovski. Prodao je sebe VMRO. A da li može čovjek koji se zakleo pod zvezdom petokrakom, koji priča da je levičar, da je komunista, da promeni preko noći, znači da ima neki interes? A imao interes. Imao je onaj gore restoran na Vodnom, imao je dole onaj hotel, imao je u Velesu, imao je ovde, imao je onde i baš ga briga. Pričao je jedno na skupovima, a ja sam dolazio na njegove skupove, dao mu podršku, na osnovu toga i dobio taj broj. Jer sam ja dolazio za 25-ima i u Skoplje i šta ja znam, na stadioni, 1500-2000 ljudi je samo tu bilo, televizije, sve ostalo. Znači sve ono što sam ja pričao, na kraju on pljuno na to. Pljuno je na mene, na komunističku partiju, koja je stala iza njega u tome. Takvih ima mnogo. Nažalost, ljudi se menjaju. U stvari, ne ljudi. Ljudi se ne menjaju, ne ljudi se menjaju. Evo imamo kod nas, imamo Vojislava Šešelja koji je bio komunista. To najmlađi 17 godina u Bosni. Imamo Vuka Draškovića, koga ja znam iz kabineta predsjednika Centralnog komiteta Mike Špiljka. Tu sam ga upoznao. To su ljudi koji su se zakleli pod petokrakom. Kako mogu danas da se da pređu na potpuno drugu stranu? Na četničku opciju ili na opciju bilo koga. Ajde, ovi mladi, ja razumem, Boško Obradović, Ljotićevac, on je mlad, on ne zna ni šta to znači. Ali na taj način pokušava da razbije biračko telo, da dobije za sebe jedan deo biračkog tela, ali evo, pokazalo se koliko su svi oni nakon toliko godina slabi, da nisu uspjeli da uđu u parlament. Ja da postavim ono pitanje oko Egejska Makedonije i Grčke. Pitanje im je bila je građanska vojna, građanski rat 1948. godine u Grčku. Da. Makedonski komunisti kao sastavni deo Grčke komunističke partije su uživali podršku Josipa Broza Tita. Da. Tamo je išla pomoć, išlo oružje, išla hrana i tako dalje, municija i sve to što treba. Odjedanput je ta pomoć prestala da dolazi kod makedonskih komunista. I deo Makedonije, makedonskog javnog mnenja smatra da ih je Josip Broz Tito predao. Jer je u tom periodu došla ona rezolucija Informbiro i Tito mora da se spašava, pa onda je prihvatio američku i englesku ucenu da puste niz vode makedonske komuniste i onda je Egejska Makedonija ostala u sastavu Grčke. Ostala je u sastavu Grčke, ali u suštini U čemu se radi tu? Radi se o tome da je došlo vreme kada više Jugoslavija nije smjela da se meša u druge. Imala je svoje probleme, a probleme Informbiro bio.
200.000 tenkova na granicama Jugoslavije, ruskih tenkova. Onda je trebalo se pozabaviti sa svojom teritorijom. Tu nije on pustio Makedoniju niz vodu ili ovo. Ali ako je već bilo proglašeno da je Makedonija taj deo dokle je, moralo je to da se sačuva bar to. Jer i strane sile su ucenjivale, da budemo načisto jasni. Nije se moralo, ta politika je morala da se vodi lukavo i zato je on i uspevo dok nije stvorio nesvrstane, a kad je stvorio nesvrstane, onda su nesvrstani postali Bog na zemlji, jer nesvrstanih je bilo 2/3 čovečanstva. Zašto su sve razbili? Zbog nesvrstanih. Zato što su nesvrstani bila jedna velika sila. On je Makedoniju kao Makedoniju smatrao delom Jugoslavije. I sad, doći u konflikt sa Grčkom oko tog dela, ja mislim da nije bilo pametno u to vreme kada su već počeli da ucenjuju. Drugo, trebalo je spašavati ovo što imamo ovde, ove ostale republike. To je moralo da se spasi. Dobili smo od Amerikanaca pomoć. Dobili smo posle i od Rusa pomoć. Dobijali smo sve moguće što je trebalo je zemlju iz rata izvući, izgraditi. Sad, mislim da je to morao lukavo da odradi, ali nije to odradio zato da bi se odrekao komunista. Komunisti su bili u drugim zemljama isto, pa je on prihvatao njihovu ideju. Danas više nemamo toga. Danas, evo šta se događa. Makedoniju hoće da podele, to je cilj i sve ostalo. Бугарија не уценува. Бугарија. Да. Во времето на Тодор Живков, Бугарија гледаше кон Македонија во времето на Тито како да сме Америка. Ние бевме Америка за нив. Pa jeste. Одевме тамо со едни фармерки, со кутија мастики и бевме американци. Како американци кои одат во Лас Вегас. Тоа бевме за бугарите. И сега една Бугарија... No, ne samo za Bugare, i za Rumune, i za Mađare. Za site. Za sve smo bili. Pojam. Како вика Бојко Борисов, седел дома со татко му, немал што да гледа на бугарска телевизија, ставал леген горе на спратот на куќата и гледал југословенска, гледал македонска телевизија. Тоа бевме ние и сега ние сме уценувани од бугарите да се откажеме од нашето минато, сме биле дете на Тито, рожба на Тито, Тито бил диктатор, а бугарите не биле диктатори, нели, тие не биле со фашистите. Со кој се боревме ние до 1944 година? Тито со кој се бореше, ако не била Бугарија фашистички окупатор во Јужна Србија и во Македонија? U tome svemu su dosta toga pomogli i lokalni političari. Mnogo šta je rađeno bez njegovog znanja. Mnogi ljudi su se pripremali za neke buduće funkcije. Ljudima je bilo stalo da razbiju zemlju. To je urađeno tako i u Makedoniji, namerno, protiv ovog dela Grčkog. Znači, ne s njegovom željom. Mnogo šta danas njemu prepisuju. Ali on je rekao, daj da sačuvamo ovo što imamo, što smo izvojevali u ratu. Daj da se ne širimo. Jer imali smo gore problem Trst i šta ja znam, italijanski deo, imali smo deo ovamo prema Bugarskoj i prema Rumuniji gde su tenkovi bili. I moralo je voditi se računa o unutrašnjoj politici više nego o spoljnoj politici u to vreme. Jer treba je zemlju podići iz pepela. Например, друже Јошка Рос, бугарски архиве говоре да je Тодор Живков hteo da ima susret sa Josipom Brozom Titom, tražio taj susret i da je Tito insistirao da se reši makedonsko pitanje, jer ako ne se reši makedonsko pitanje, nije bilo razloga da ima susret sa
Pa imao je on susret. Jeste i uvek je insistirao na Imao je makedonskom. susret 6. decembra 1947. godine sa Živkovim. Sa Georgijom Taj dan sam ja rođen. Sa Georgijem Dimitrovim. Ne, sa Todorom Živkovim. Je imao susret. 6. decembra 1947. godine, taj dan sam ja rođen. I to mi je on onda rekao. S kim je još imao to, ne znam, ali znam sa Živkovim. Jer on kaže, Živko je na našoj strani. Da nije Georgij Dimitrov. Ne. Živkov nije onda bio komunistički lider. Nije bio komunistički lider, šta god da je bio, to znam da mi je rekao, ja sam bio tog dana sa Todorom Živkovim. Dobro, kako tumačite taj bugarski stav da Makedonija ne može da uđe u Evropsku uniju ako se ne odriče tog nasljeđa od Titovog vremena? Da je ova politika prema Bugarskoj koju vodi današnja Makedonija još iz vremena Josipa Broza Tito. Kako vi to tumačite? Od čega treba da se odriče Makedonija za da zadovoljite bugarske apetite? A zašto bi zadovoljavali bugarske apetite? Ko su Bugari? Ko su Bugari? Oni što su klali i ubijali po Srbiji i po Makedoniji i svuda okolo. To su Bugari, da se ne lažemo. Ko su Bugari? Oni koji su se prodali stranim obaveštajnim službama. Koji donose ustav za jednu noć. Nepreveden sa engleskog jezika. Ja ne znam da li vi to znate. Za jednu noć, uveče su ga dobili, sutra dan su ga izglasali. Ako oni znaju šta su izglasali. Prevod nije postojao. Kako možete glasati za nešto što ne postoji? Bugari. Da. O čemu dalje da pričam? Čemu dalje da pričam? Kakav je to narod? Kakav je to narod? Nije u pitanju narod, u pitanju je političari. Političari su ti koji vode države. Narod je potpuno drugačiji. Narod je ostao ono što je nekad bio. Ja nisam mogao da verujem da će posle ratova 90-ih svega ovog ovde biti ovako mirno, što kažu. Ja sam prvi čovek koji je otišao u Sarajevo posle rata, dan posle rata. Otišao sam da se nađem sa mojim prijateljem, direktorom Energoprojekta. I seo sam, parkirao sam auto ovako ispred te Ćevabdžinice i jedan je stalno, evo ga došao četnik, evo ga došao, ovi svi viču, ćuti bre podrumar, ćuti podrumar. I dolazi čovjek, izljubi smo se, pozdravili smo i ovi ljudi, kaže, znali smo, kaže, vi da ste četnik ne biste došli ovdje u sred Sarajeva. Da se ne lažemo. Drugo, kaže, ovo što vam viče podrumar, ceo rat je po podrumima proveo. Nije video ulice, ni puške, ni ništa. Danas se udara u grudi. Znači, to su sve narod kao narod. Me primio tada i po Sarajevu i po ostalim gradovima, gde god smo išli. A kad je počelo, na primjer, u Bosni rat, taj dan ja sam bio na Romaniji u lovu. I krenuo sam na Županju ovamo da izađem na autoput i za Srbiju. Kad smo došli blizu granice, gužva, ono, rekao, šta je to? Kaže, zenge zauzele, pretresaju. A meni puno oružje, pun auto oružje. I onda sam se podvukao pod kamion jedan i polako i kad sam došao na granicu, gas, pucali su za mnom i gotovo, više nema šta. To je, ali tu nije narod učestvovao, to su učestvovali kriminalci. I su u Hrvatskoj sve pustili iz zatvora da bi ratovali protiv. I nije se znalo ko protiv, ovde ratuju Srbi protiv muslimana, ovde muslimani protiv Hrvata, ovde Hrvati protiv Srba. Eto, kakav je to, brato, ubilački rat. A najviše najgore je to što su sami Srbi ratovali protiv Srba. Nije Tuđman džabe rekao, kad su vikali Srbe na vrbe, ne, Srbe na Srbe. Nažalost, evo, to je sad ista situacija. Još malo, pola pitanja za Bugarsku. Bugarija беше fašistička država во Втората светска војна. Fašistička. И тие сега сакат ние тоа да го заборавиме. Мени ми се чини дека имат поддршка од Германија, од Ангела Меркел,
бидејќи и околу тоа прашање се германците сензитивни, бидејќи бугарите беа сојузници на германците во текот на Втората светска војна. Гледате како одеднаш албанците, бугарите, германците, тие се победници 70 години после тоа, ние кои сме биле на страната на антифашизмот, сме губитници. Normalno, zato što celu politiku u svetu vode strane sile. Oni su kupile tih par ljudi koji vode tu zemlju i oni mogu da budu na tim mestima samo dok izvršavaju naređenja koja imaju. Nažalost, ja Bugare znam da su fašistički bili, ali sam prošao toliko gradova kroz Bugarsku, imao sam toliko prijatelja, tako su me lepo primili. Bez obzira na kojoj su partiji ili na kojem su funkciji. I tako i u drugim republikama, i u Makedoniji, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Crnoj Gori. Običan narod. A ja sa običnim narodom razgovaram, ja ne razgovaram sa političarima, jer znam da političari ne smeju da pričaju ono što misle. Jer su plaćeni da rade onako kako moraju, da razbiju zemlje koje stranci hoće da preuzmu. I to je kod nas urađeno и у свим околим. Гледате, сите овие афери кои сега се јавуваат последните 10-15 години околу Јосип Брз Тито, последната афера која јас успев да ја прочитам тука во белградските медиуми, белградските портали е дека кога е закопан Јосип Брз Тито, дека во сандакот не било телото на Јосип Брз Тито, туку бил ставен песок. И се цитира... Будала една, jedan gad policijski, koga je trebalo da uhapsim u svoje vreme, jer sam imao razloga, međutim nisam ga uhapsio. To je njegova izjava, a sad ću vam ja reći. On kad je umro, meni je javljeno. Ja sam nedeljom dolazio u Beograd, samo da uzmem preobuku, da bi mogao da idem ponovo u Ljubljanu. Ujutru sam došao, bio sam u Beogradu, javili su mi u 3 sata, i 15 minuta kad je umro, ministar iz kabineta ministra Franje Herljevića, moj prijatelj Bobo Vlahović mi zvao i kažu dođi za Beograd. Ja sam za 22 minuta stigao u Savezni sud i pitao samo šta sad? Kaže ti ništa, ne. Ja sam od početka u ovom helikopter, samo sam rekao jedno sad molim vas, da niko ne objavljuje ništa osim službeno, mislim. To je druga stvar, vojsci, policiji, ovo, ali za narod. Dok ne stignem u Ljubljanu. Došao sam u 6 sati, odmah je bio helikopter, avion, sve. Došao sam u bolnicu, vidio sam ga, ja sam ga stavio u kovčeg. Taj kovčeg je zavaren, metalni kovčeg koji je zavaren okolo i stavljen u drveni kovčeg. Taj prsten koji on imao, pošto je traži, ako umre, da ide na onaj svet sa tim prstenom. Ja sam mu ga stavio na ruku. Nisam se odvajao od tog kovčega. Ni 10 metara više. Došao sam do Beograda. U kući, u Skupštini, 10 metara sam stajao iza kovčega. I to mogao sam da sedim, ali ne mogu da sedim jer nemam pregled, visoko mi je kovčeg. Bez obzira što je tu bilo puno mojih ljudi. Obezbeđenje i sve to. 4 dana sam stajao. Ispratio sam ga do kuće cveća. Sačekao sam da se završi sahrana. Kad je sahrana rađena, zbog brzine je stavljeno, prvo bilo je ovako kao 2 kutije koje se spajaju. Kad je spušten kovčeg. U 2 sata noću je došla dizalica, skinula krov, stavila ovu stenu od 9 tona, koju ja ne verujem da iko mogao da skloni. Tad sam napustio i otišao kući. To je prava istina o tom pesku njihovom. On izjavljuje da je pesak zbog toga da se ne bi osjećali mirisi. Nemoj se lažemo, zna se zašto postoje metalni sanduci. Metalni sanduk zavariš zbog vremena koje treba da prođe i taj metalni sanduk ide u drveni sanduk. Тој е поранешен шеф на УДБА,
Srbija. Jest. Да. И тој вели дека тогаш постоеле, нели ја раскажуваме приказната за нашите гледачи, тој вели дека тогаш постоеле размислувања да биде балсамирано неговото тело, како што е Ленин во Советскиот сојуз, и да биде направен мавзолеј. Не. И дека се откажале од тоа, бидејќи Ne, to su било samo, многу... to su priče, Mnogo lekovi primali tako. 79. godine, negde čini mi se kraj maja, početak juna, valjda, jer on od rastanka s Jovankom više nije dolazio u rezidenciju. Nego smo dolazili samo u slučaju kad treba neki strani državnik da dođe, da ga sačeka, i onda idemo na Brione ili šta ja znam, Karađorđevo ili bilo gde od ovih vila koje je koristio. Stajali smo na terasi, general Ljubičić, on i ja. Tad se taj okrugla zgrada gradila. I on je pitao, Nikola, šta se ono gradi? Kaže, Nikola, muzej. Kaže, jel mauzolej? Kaže, muzej, druže predsjedniče. Ne. Ovdje ćete me, i pokaže prstom, ovdje ćete me sahraniti. Ovdje sam zadnje 3 godine dolazio i tu je i spavao. Tu smo spavali isto, u kući Cveće. Uopšte nije išao u rezidenciju. Znači. Која резиденција? Која резиденција? Rezidencija gdje je bila Jovanka. Белиот двор. Ne, Beli dvor. Beli dvor nije bio rezidencija. Rezidencija je bila Užička 15. Значи To таму... mnogi mešaju. Да, затоа ве прашувам. Значи, Beli dvor je bio službeno objekat za prijem gostiju, šta ja znam, ovih stranaca i ovo ono, ali rezidencija njegova gdje je spavao, gdje je sve bila Užička 15. Значи тој воопшто после разводот со Јованка Nije ušao u rezidenciju više. во куќа на Цвеќето тамо живеевте? U kući, kad se uđe s desne strane, bili su napravljeni apartmani, u jednom je on spavao, u jednom sam ja spavao i posle su spavali ovi tamo drugi. Tome nije uopšte. Tako da su to priče koje mnogi danas i pišu knjige koje, kako je onaj profesor Matunović, koji piše, malte ne da je živeo s njim. Čovjek koji je isteran odande, jer doktor dolazi na 4 godine. Doktor je tamo samo zato da ako njega zaboli zub, zove zubara, ako ga zaboli stomak, gastroenterologa ili bilo šta drugo. Eto. Ovaj je sebe predstavio kao, a nije rekao istinu. Тој е покојниот доктор. Pokojni Da, doktor. to je Nije to- rekao istinu. Da je oteran odande. Ili ukre zlatnike. To ja znam. Ja sam bio tamo. Znači, svi pišu, onaj, kako se zvao, Simić, kako se zvao isto, što Да, je Симич pisao. од Вечерни новости. Što je pisao knjigu Njihovi dani, ovo ono. On tu napominje Titove žene, moje babe nigde nema Pelagije. Da li je to normalno? A ta knjiga, po kvalitetu, on te pare nikad ne bi zaradio da može takvu knjigu da izda. To je njemu neko platio i rekao je šta može da piše, šta ne može. I to su sve ljudi koji su posle toga zarađivali na tome. Malo je knjiga koje su istinite i prave. Nažalost, onaj Englez je napisao, Ridley, kako se zvao, Da. najčistiju knjigu o NOB-u. Da neko sa strane treba nama da piše. Da neko treba istinu da brani kao stranac. I nije ni čudo što se sve ovako posle događa. Zato što smo dozvolili mnogima da polako provlače svoje neistine i laži i 1000 puta izgovorena laž postaje istina. To je bio plan i rukovodstva posle 80. godine. Bilo je. Mi ćemo da pljujemo po Titu, vi ćutite. I tako je bilo. Počeli su da pljuju ono i rekli su za jedno 20-30 godina ovi mladi kad porastu oni više neće znati ko je bio Tito. Nažalost, prevarili su se. I dan danas se zna ko je Tito. I dan danas ga spominju u celom svetu. U dan danas u 78 država sveta postoji Titova bista i ulica. Osim u Beogradu. I mrtvoga se boje.
To je problem. Ali mogu da ga se boje, Tito će se spominjati još 1000 godina. I istina će jednog dana cela biti onako kako treba. Istorija. Trenutno istoriju menjanju prema trenutnim političkim situacijama. Mi u Skupštini donesemo odluku da ne može da se grade spomenici fašistima i njihovim kolaborantima. Oni dižu spomenike kakvim tamo Nemcima u Vojvodini. Što je najgore, na primjer, podizanju takvog spomenika prisutuje i vojska. Šta da pričam? Каде се карат? Која е причината за разводот на Тито и Јованка? Дали тешко го преболува тој развод? Jeste. Jako teško njemu to palo. Glavni razlog je bio što je ona donela spisak ličkih generala gde to je u stvari pripremio Đoko Jovanić i doneo je njemu. Ona je u stvari donela njemu i on je već par puta njoj rekao nemoj da se mešaš u politiku. Imaš to po kući pa to rešava, ali da li me ne interesuje i nemoj da se mešaš. Zato ima onaj problem dole kad se otvarala pruga Beograd-Bar, kad je rekao gubiš se odavde. Mislim, to su zaboravili. Ili je htjela nešto da doda, on nije dozvoljavao da se ona meša u politiku. On je taj spisak uzeo, pogledao, kaže šta ti ovo? Kaže, to je spisak najvernijih ličkih generala. Pocepao je ovako, bacio ovako, ja sam sedeo ovako. Rekao, idemo. Gde idemo? Kaže, idemo u Karađorđevo. Sačekaj, molim te, rekao, da ja sad nazovem službe, da javim, da se obezbedi trasa, da sve to. Srećom, vozač Marko Agbaba bio je tu, ja kažem, Marko, budi spreman, treba da se ide za Karađorđevo. I ja, dok sam okrenuo službu, da moji ljudi dođu, ja dolazim, njega nema. Gde je? Rekao, gde je? Kaže, Marko, ne znam, mi do kola, on u kolima. Sve ovako i prekrstio ruke i sedi. Ja ne mogu dozvoliti da on sedi u kolima u tim godinama. Moji ljudi su došli, 4 Mercedesa iz pratnje, imate automate, imate sva ovlaštenja, idemo za Karađorđevo. Tek kad smo stigli u Bačku Palanku, to je 12 km, bilo je postavljeno na raskrsnicama. Kad smo došli u Karađorđevo, on kaže, dobro je, stigli smo, rekao, pozdravljam, mi idemo nazad. Kaže, ti ne ideš nigde. Kako, kaže, ne ideš nigde. Dobro, rekao. Kaže, Zvonku Kostiću, kaže, pozovi mi Herljevića i Ljubičića. Došli su u roku od 45 minuta helikopterom. Samo je rekao, kaže, od današnjeg dana sve što treba Joška tu i treba da bude u tome. Jeste li razumeli? Jesmo, doviđenja. Slobodni ste. I od tog dana se ja više nisam odmajao. Nisam se odvajao od njega, naprosto eto. To su mi bili najlepši dani u životu. Iako sam ja ceo život u principu proveo pored njega. Jer smo, kad su se roditelji razvali, sestra i ja smo, on je preuzeo brigu o nama i o stricu Mišu i mi smo stali u okviru tog rezidencijalnog dela. Mi smo bili u 11, pa je bila garaža 13 i onda 15 da je rezidencija. Znači bili smo tu i bili smo pod njegovom vlašću, što bi rekli. Nikad nikoga od nas nije udario. Šta da pričamo o takvom čoveku. Jedanput samo je falilo da ja dobijem batine, a to je bilo kad sam paunu i ono šetaju, ja da uhvatim paunu, da izvučem jedan, ja mu izvučem ceo rep. 3 dana sam se krio okolo, ulazio sam u sobu kroz prozor i tako. Kaže da sam te onda našao, kaže, bilo bi po guzici, zato me nisi ni našao. Ali je bio čovjek koji je sve što je rešavao mirnim putem. Ovo su priče, ja rekao Titu ovo, ja rekao Titu ono.
onaj tempo što priča, ja sam Titu na Brionima rekao treba tako, tako, tako. Da nisam bio prisutan, ajde bi poverovao, ali sam bio prisutan. Kad je Tempo pitao, druže, stari, šta ti misliš o tom i tom? Onda mu je on rekao. Ne znam zašto to iskreću, da su oni bili nešto mnogo važni, oni su svi bili jednaki. Da li ste vi ikada Tita čuli da je rekao ja? Nikada. Uvek je rekao mi. To je velika razlika. Da li ste čuli kad je bila ona variola Vera? Da je on jednu reč rekao na televiziji, a 20 miliona Jugoslovena cepljeno za 3 meseca. Čemu mi da pričamo dalje? Imali smo jedan sistem koji je bio kvalitetan i zbog toga je trebalo. Mogu si da spavaš na ulici, mogu si da spavaš u parku, mogu si da ideš kolima gde hoćeš crknuti, prva kuća u selu, dobar dan, dobar dan. Svako će da te primi, svako će te počasti, svako će ti pomogne. Danas nema. Danas u 7 sati uveče se ljudi zaključavaju po kućama, po stanovima. Gledam neke ljude, dođeš kod njega, zvoniš, on gleda kroz one žaluzine koje, pa ne sme da otvori. Zato što nema kafe u kući. Nema čime da te počasti. To je istina. Znači, mi penzioneri jedino da se družimo, to je ovako po nekim događanjima. Кога ви е прв пат? Како дознавате дека Тито завршува во болница? Кај се ногите? Кој ви јавува? Тоа е значи пречек на Нова година во Караđorđevo, тој има болки во ногата. Jeste. Ja sam trebao da idem za Karađorđevo, međutim mi smo radili prijem vile u Igalu gde je on trebao da dođe posle Nove godine. I to večer mi smo radili negde do 6 sati. U 6 sati su mene zvali, kaže, kako sad da stignem? Ja rekao, ne mogu nikako da stignem. Kažem ja, rekao, dajte meni njega. I ja kažem nešto, ja ne mogu da stignem, tu sam u Bečićima, ti dolaziš ovde i nema problema. I mi smo tu dočekali Novu godinu, kompletna ekipa naša. I ovo ono. Kad su javili, kaže, menja se plan, ide se za Sloveniju, za Ljubljanu. Brdo kod Kranj. Izlazimo ujutru, to je javljeno oko 5, pola 6, mi izlazimo iz hotela u Bečićima, ono što je bio naš supav hotel, pola metra snega. Во Бечиć? U Bečićima. Pola metra snega, ne možeš da otvoriš vrat. Nekako otvorili smo vrata. Seli u kola službena, kako sad zovemo, gde da dođemo, kako da dođemo. I krenemo mi za Titograd. Probijemo se do Titograda, kod ministra dođemo, kažem ja ministru, ako treba nam auto, džip, jedan da idemo za Beograd. Kaže, ne može. Kako ne može, rekao. Kaže, ja neću da odgovaram za vas. Jer helikopter ne može da leti, avion ne može da leti, ništa ne može, znači jedini je džip. Rekao, ja ću da potpišem. Nema problema, ja ću vama dam džip, ali ne dam vozača. Ja neću da odgovaram za vas. Hvala. Išli smo 11 sati punih do Beograda. Pošto je sa mnom bio i Bobo Vlahović koji je iz Crne Gore, iz Kolašina, zna dobro te puteve. Bilo je mesta gde smo se kod Kolašina po 2-3 puta vraćali u Rikvec i probijali sneg. I onda kad smo prešli ovamo prema Srbiji, već bilo lakše i stigli smo tu i ništa drugo, spakuj stvari na avion i za Ljubljanu. I tako sam počeo. To je Žao mi je što nisam bio tu za Novu godinu, jer mnogo šta bi bilo drugačije. Nažalost, u vozu šef kabineta Berislav Badurina kaže, druže Tito, kaže, Roosevelt je s jednom nogom vladao.
kaže on, ja sam na ovaj svijet došao sa 2 noge i sad već ću da odem. To je najveći problem bio posle u bolnici. Da nije to, da je njemu amputirana noga odmah, kad je trebalo, on bi živeo još 5 godina. Međutim, pokušano je to premoštenje, ta prva operacija što je rađena, gde je i Knjazovi, Debejke rekli da je izvršno urađeno, da je dobro, ali 3-4 dana smo čekali da vidimo hoće li biti bolje. Međutim, prvi znak da je bolje su gasovi. Nije bilo. 7. dan dobija gasove, mi se obradujemo. Međutim, ujutru doktor kaže, noga je počela da crni. Šta sad? On je odbio savjete bilo koga. Kogod je njemu spomenuo to za nogu da treba da se otravi, on to nije teo. Ja sam svoje rekao i gotovo. Zadnje jutro dolazi Knjazov, Debejk i ovo i kaže ovako, kaže, ukoliko odmah to ne uradimo, ne garantujemo više ništa. I ja poludim ođu. A on je te zadnje dane, kako god ko pipne kvaku, on kao spava. A ja vidim na monitor da ne spava. Kako pipne kvaku i uđe unutra, kažem, slušaj ti, kažem ovako. Noga mora da se odseče. Hteo ti ili ne. Ja sam svoje rekao, ti si to rekao njima. Nisi rekao meni i porodici. Ti nama trebaš i bez nogu i bez ruku. Samo je pogledao i kaže, radite što hoćete. Kolica su već bila na polju. Odvezli su ga u salu, amputirali su nogu. I od tada je počeo faktički kraj, jer je odmah dobio protiv bolova, znači bilo je u polukomatoznom stanju, dok nije totalna koma. I taj dan pre nego što je umro, uveče sam sedeo tako i gledao na monitor i njemu su se pomerili ovde malo obrve. Kaže ga doktoru, ništa doktor nije rekao. Ja sam mislio da mu je bolje. Ujutro sam otišao za Beograd i mislim da je i profesor Lalović i svi su čekali da ja odem da isključe aparat. Jer da sam bio tamo, ne znam da li bi to mogli. Ali dobro, šta da radimo, to je samo možda produženje mučenja i ovoga. On imao 50 kila kad je umro. 50. Da. Od onolikog čoveka ostalo ništa. Znači maki. Teški maki, nisko je pominuo. Pa nema, čim ti nekoga hraniš na veštačka, nema tu. Nažalost, i te informacije koje su dolazile iz Ljubljane su bile poluistinite, da budemo načisti. Ja sam vodilo se računa šta se objavi ono. Međutim, postoji jedan problem. Talijanska Corriere della Sera svaki dan objavljuje tačno ono što jeste. Corriere della Sera? Da. Rekao, šta je ovo? Rekao, majko Bože. Ja postavim prisluškivače na sve uređaje, telefone unutar centra. Od nigde ne curi informacija. Da bi sutra dan na sastanku, jedino kod Zvonka Kostića, koji je moj prijatelj i čovek za koga znam da ne bi bilo šta uradio protiv onoga što treba. Sutra dan na sastanku štaba, ujutru konzilijuma, prvi ustaje Berislav Badurina i izlazi. Ja krenem za njim. On ulazi u kancelariju Zvonka Kostića, uzima telefon i zove svog sina, koji je novinar u Corriere della Sera, i diktira mu šta treba da radi. Šta dalje da pričam? Šta dalje da pričam? Sve je krenulo nizbrdo bilo. Borili smo se koliko smo mogli.
Meni je važno za života, sam mu pružio sve ono što je želeo. Na kraju krajeva, sestra i ja smo ga, pošto je on bio u zavadi sa ocem, a to je njihova tvrdoglavost. Moj otac je bio boem. Međutim, voleo je ljude. I, na primjer, vozač ga vozi kod Zvezde gore, bojnik udari autom u drvo. Žarko kaže, ja sam vozio. Pa tako par situacija bilo da je on spašavao svoje prijatelje. I onda kad dođe kod njega, a ti si pijan vozio, pa ti si ovo, on kaže, slušaj, ja ti govorim ono što jeste. Meni su tako rekli. Ako su ti tako rekli, ti nastavi njih da slušaj, a mene više nema. I okrenuo se i izašao. I više nisu imali kontakte do 68. Da, 68. Kad smo sestra i ja odlučili kako da ih pomirimo, pa onda, pošto je Marko Akbaba bio njegov najpoverljiviji čovek tu, kako to da se izvede, i onda je bilo da mi tražimo da pređemo kod oca. Onda je morao da se sastane. I tu su se i sastali i dogovorili sve i mi prelazimo kod oca. Međutim, to njegovo posle je imalo veliku ulogu u odnosu sa mnom. Ja sam bio kabadahija, bio sam čovjek koji isto bojem kao otac. Tukao sam se po kafanama, družio sam se sa svima. Svi ovi kriminalci danas od Arkana pa nadalje su bili moji prijatelji, da budemo načisto jasni. Ja se njih ne odričem. Zašto? To je bila mladost. Mi smo imali poverenje jedan i drugo. Međutim, šta god da se desilo, on je mene uvek pitao kako je to bilo. Tito? Da. I ja mu kažem. Kaže, verujem ti, ali više neću da pravim tu grešku koju sam napravio sa Žarkom. Jer vidim da ti meni mnogo gore stvari kažeš. Jeste, ove sitnije, to nije i ovo ono. Znao sam svašta, potuko se i... Međutim, nikad nisam, na primjer, razbijao u kafani. To su govorili za Žarka, da razbija po kafanama. Nikad ništa nije razbio u kafani. Za tatko to vaš? Nikada, da. Nikada. On je rekao, nisu stvari krive, što smo mi blesavi i pijani. 2 puta sam razbio u kafani i to jedan put je bilo gore na Fruškoj gori, gde su ovi navalili, ajde ti si kukavica, ti si ovo. Ja sam kako je stol ovako, uzo stolnjak, sve 4, udario opatos lepo, da niko ne nastrada, da nigde nema srče, ono, i drugi put je bilo na Paliću, ista situacija. Iznervirali su me ono, ali 4 strane razbi sve što je bilo unutra, ostaje sve na licu mesta, samo pokupi nosi. Znači, nismo nije bilo šanse da dozvolim da neko nešto lomi kad je sam. Znači, prijatelji su Arkan ste bile? Prijatelji su Arkan ste bile, vnukot na Tito i Arkan, znači, bile prijatelji? Kako da ne, ja Arkana znam još iz Crne Gore kao mladog druga. Ne samo Arkana, sve njih. Ljubu Zemunca i šta ja znam, i sve ove koji su prošli, nažalost njih više nema. Ti работеа за UDBA? Da. To je jedan projektni ili koji? Беше od Stane Dolanc, od togašnjeg... Stane Dolanc je jedna obična protura, svetska. To je obaveštajac Nemačke obaveštajne službe, koji je ubačen tu po ključu. On je bio agent DNB-a, Nemačke obaveštajne službe. Ja se dobro sećam kad je on prvi put se pojavio, kad je Jovanka pitala Tita, jeli, ako je ovaj mali debeli, ko nemam pojma. Ja pitam i oni kažu, Stane Dolanc iz Slovenije. Da bi posle on bio i u centralnom komitetu i glavni za obaveštajne službe i šta ja znam. I mentor na Arkan? Pa, ne samo na Arkanu, nije on toliko na Arkanu bio mentor, svi ti naši su mogli da rade po nalogu nečijem napolju. Ovde nisu smeli, ali su zato mogli da rade. I
malo su imali podršku iz vlasti, i Arkan, i svi ovi koji su bili, Ljubo Zemunac je bio titoista kad sam ga upoznao. Dobro se sećam. Je bilo u Tršmajdan, more onaj stakleniku. Čovjek je plako kad me vidio, kaže. Nisam uspeo da vidim Tita, kaže, ali ja obožavam Tita, obožavam Jugoslaviju. I to je svuda priča. Dok nije u jednom trenutku malo, ne malo, nego dosta kriminala, dosta ovoga, i onda je, da bi se zaštitio, prihvatio je preporuku službe bezbednosti da se priključi nemačkoj emigraciji. Isto kao i onaj Kavaja koji je išao kao da ubije Tita. Kako je išao da ubije Tita? Došao u hotel i nazvao recepciju i kaže, došao je čovjek da ubije Tita. Kako izgleda? Kaže, ima brown jaknu i orla na leđima. I pustili ga do 3. sprata i tu ga uhapsili. I dobio 12 godina i nakon 2 godine ukrao avion. Kako? Da se ne laže. To su sve ljudi koji su radili za našu obaveštajnu službu. Tih par ljudi koje je njih angažovalo je zaslužno za dobru komunikaciju sa svim u svetu. Што е вистината? Има сега одредени приказни дека Тито умира многу порано, а дека на 4. мај 1980 година е само официјално соопштено, а дека неколку месеци порано веќе е мртов и дека тоа се крие од јавноста. Што е вистината? Почнавте нешто да... Опет прича. И лепо кажем. Ја сам ga stavio u kovčeg. Ja sam ga stavio u kovčeg. To je bila nedelja, 4. maj. Stavio sam mu taj prsten na ruku. Што прстен е тој? To je prsten koji je on ceo život nosio. To je prsten koji je dobio od Staljina u svoje vreme. Од Сталин? Od Staljina, jeste. Пред да се скарат? Jeste. I taj prsten sam mu ja stavio. Posle se taj navodno prsten pojavio u Zagrebu kao na nekoj licitaciji na prodaju. Ja znam ko je napravio taj falsifikat. Samo nije im uspelo. Jer su od njegove smrti krenuli sve da pokradu što je moglo da se pokrade. Ja sam u Skupštini postavio pitanje šta je sa mnogim stvarima, nikad nisam dobio odgovor. Jedini odgovor sam dobio od ministra unutrašnjih poslova da je uhvaćen čovjek koji iz muzeja ukrao pištolj, a to sve novine objavile. A šta je sa filatelijama? Šta je 3.500 slika najboljih majstora u svetu je bilo. Ostalo je bilo 750. Ja ne znam sad da li ima i toliko. Šta je s oružjem? Prva izložba oružja koja je napravljena, zvali su mene. Da ja otvorim izložbu. Ja sam došao, pogledao katalog, rekao šta je ovo? Ovdje rekao ima 70 i nešto oružje. Pa kaže, nismo htjeli da stavljamo duplo, ako je bilo dve puške od iste firme, onda nismo htjeli da stavimo. Molim? Jedna navedem, druga navedem, treća navedem, četvrta navedem, peta navedem. A šta je s njima? A ne znamo to pre nas. Uvijek priča to pre nas. To je sve iskradeno? I ja sam to rekao, da tu nisu sve puške. Nikad me više ni na jednu izložbu nisu zvali. Što stana sa bogatstvom? Ostavi nasledstvo? Ništa nikome nije pripalo. Zato što sudija na ostavinskoj raspravi kaže, donese presudu, niko ništa ne može da nasledi, što je protivzakonito. Jer po zakonu ordenje koje on dobio, lepo piše u dodeli ordena, nasleđuju naslednici. Znači nema država, nego naslednici. Ima tamo nekoj skap orden? Kaže sudija, ja ne smem da presudim ništa. Ovako sam presudila, vidite dalje. I izlazimo mi, ona kaže, Joška, ostani, rekao, kaže, Joška, ja sam morala ovako. Nismo to pokrali ni ti, ni ja, nego vlast. Ljudi iz vlasti. Ja protiv vlasti ne mogu da idem. Eto, to su njene reči. I šta da je da pričam? Znači sve je ukradeno? Pa sve glavno je ukradeno. Ne znam, ništa ne znam. Predsjednik Putin je poslao posebnog čoveka
svog, mislim, glavnog kod njega tamo, kod mene, i čovjek je pitao, predsjednik Putin je pitao šta je sa sabljom koju je dobio od ovoga, isto što ih predstavlja. Pa ili je Brežnjev ili je Hruščov ili... Ne, od Staljina. Dobio je sablju od Staljina. I šta je sa ordenom Suvorova, koju je dobio, koji je jedan od najskupljih ordena na svetu. Ali ih ima par komada i ogromne cifre. Rekao sam jednu stvar, ne znam ni za jedno, ni za drugo. Znam za prsten, to mogu da garantujem. A da li je ovo što se sad izlaže, original ili nije, to ja ne mogu da garantujem. Niti ću da stojim iza toga. Jer godinama mi idemo od 4. i 25. uvek je izloženo sve. Nikad nije sablja bila izložena. A što sablja je ta? Pa ta sablja to je od Staljina. Kvalitetne, od što je napravljena? Kvalitetno, da, sa briljantima, mislim. Orden Suvorova sad se pojavio, preprošle godine, prvi put sam ga video kao orden Suvorova tu. Da li je original, da li nije, ne znam. A od čo je napravljen to orden? I to od skapih kamenja? Briljanti, dijamanti, ne znam šta sve ima u njemu. I koliko bi činile tije svega, to je? Pa negde, ne znam, negde kažu da je oko $6 miliona. Orden od samo? Da, samo orden. A sabljata? Sablja isto negde $1 milion. A ovi automobili, časovnici, što stana su? Pa eto satovi su pokradeni. Napravljena je izložba i onda su upali ljudi i pokrali satovi. I sad mi kao porodica ne možemo da pitamo kad nešto čujemo, ne možemo da postavimo pitanje kako je taj sat dospeo tamo. Najskuplji sat koji je prodat u švajcarskoj na aukciji je bio sat koji je on kupio 50. godine za 350 švajcarskih franaka. Prodat je za 3.530.000 švajcarskih franaka. Mi ne možemo da znamo ko je to prodao. To bi morala država, ali državu to ne interesuje. Satovi su pokradeni 23 sata, napravljena je izložba u gradu i upali su momci i odneli sve. Tako se radilo. Da ne pričamo dalje. A šta je sa filatelijom? Imao je najskuplju marku na svetu. Šta je sa numizmatikom? Imao je najskuplje numizmatičke eksponate u svetu. Šta je sa onim poklonima koje je lično dobijao? Lično sam kupio od čoveka, rođaka od njegovog adjutanta. Zvao me čovek, kaže, dobio sam vaš telefon, ako vas interesuje kako zove, komplet za kafu od Kobalta. Rekao da dođem da vidim. Došao sam i pitam ja njega odakle ovo vama, pa kaže, nabavio sam preko rođaka ovo ono. Tu je bilo 5 šolja, 6 sam ja razbio 79. za 25. maj slučajno u Belom Dvoru za rođendan. Platio sam tada to 800 maraka. Kupovao sam čaše sa njegovim oznakama, kupovao sam sve moguće što sam mogao, što je ponuđeno na kraju krajeva. Ali sad pričaju Titov sef, ono nije Titov sef. Ono je sef iz Belog Dvora, koji su ostavili Karađorđevići, da se ne lažemo. Da li su oni s tim, pošto su do 56. godine Karađorđević u Londonu dobijali apanažu od vlade Republike Jugoslavije. Da li su oni to naplatili? Ali, žena koja, kad su Karađorđevići došli u Srbiju, žena koja je prisustvovala tom prijemu u Belom Dvoru je došla sutra iz Kanade, žena. Tražila mene, našla moj broj, došla kod mene. Kaže da vam kaže, vaš deda je genij. Sve što je ostalo od Karađorđevića, od kašike, od viljuške, od tanjira, od čaše, od
ovoga je bilo tu na stolu. 300 gostiju je bilo. Znači da je sve sačuvano. Ali niko neće da kaže šta je sa njegovim sefom, koji je bio pored njegovog kabineta, bila jedna mala prostorija. Šta je sa tim sefom? Ne zna se. Da se ne laže. Ništa porodica nasledila nije, osim što su Žarko i Miša i Jovanka podelili nekih 13-14 hiljada maraka koje su ostali od knjiga koje su izdate. Znači, koje su prodate. Eto, to je od autorskih honorara. To je sve što je porodica uspela da... Dobro, bila дека носел некоја ташничка цело време со себе, дека таа ташна не се одвојувал ко бил во Бардок екрани, ко бил во клиничкиот центар во Лјубљана. Што е приказната со таа ташничка, со таа торба, од која никош... Не зна се. Нема je. А што имало внатре? Не се знае. Pa imao je neke akte, imao je šta ja znam, ne znam. Ja je nisam otvarao, video sam je, ali nisam je otvarao da bi znao šta je bilo. Izgubila se. Ali ja mislim da je tu bio i njegov testament. Тука, во таа. Da. Međutim, sve je to rađeno tako da se sve to pokrade. Da li je moguće da predsjednik države oformi komisiju koja će da otvori taj sef u Narodnoj banci Jugoslavije i da ne može da prisustvuje niko od advokata ni od članova porodice? Da li je to normalno? To ne može. To nema nigde u svetu. I dan danas se ne zna šta je nađeno tu. Špekuliše se neke zlatne poluge ovdje. Bez obzira, ima tu stvari koje su bile u Belom dvoru, znači, u tom sefu Karađorđevića. Kako je to bilo? Međutim, nikome ništa nije dostavljeno. Друго Јошко Брос, еве, за крај. Кога вие последен пат се гледате и разговарате со вашиот дедо, која е последна средба со маршалот Јосип Broz Tito? Pa šta je posljednje? Da. Posljednje smo bili na Brdu kod Kranja. Posle prve operacije. I on zove, kaže, nek dođe Joško vamo, ja dođem gore kod njega. Kaže, znaš šta? Ja sam tebi nešto obećao. Obećao sam da ću ti dati jedan pištolj i da ću ti dati novi karabin za lov. I zvao je Kostu Jeličića, koji je bio zadužen za to, i poklonio mi to. Da li je moguće da čovek u tim situacijama gde se bori već za život ne zaboravi tako stvar? Тоа е кога ќе речите после прва операција? Posle prve operacije. После операцијата на премостување или после губење? Ne, posle premoštovanja. Jer posle druge operacije gotovo je, više nije bilo zbora sa njim. После ампутацијата на ногата? Ne, gotovo je onda bilo. Dobio je jake doze protiv bolova. Veštačka koma je odmah počela. Значи, после ампутацијата веќе нема никакво? Ništa. Mi smo se nadali da će da krene bolje. Međutim, na taj 7. dan je krenula ta bubrezi i šta ja znam, i to je bio kraj. Znači, se topеше, venееше? Nema, više se nije probudio. To što pričaju, pevove, pesme, priču na kineskom, na ruskom. Recitiral tamo pesmi, nešto? Ma kakvi, nema govorio. Nije reč progovorio više od te operacije, gotovo već. Jer bio je stalno pod lekovima, da ga ne boli. Iako je operacija napravljena, nažalost opet jedna glupost koja je napravljena, da je odsečena do vrha gore. Ne bi se to tako dogodilo. Nego je odsečena ovde da bi mogla da mu se napravi proteza, da može da ulazi u kola i ovo. Da je gore odsečena, bilo bi sve u redu. Ali nije. Sad možemo da pričamo što hoćemo. Lekari znaju svoje. Imali su najbolju nameru. Verovatno tu i pod nečijim savjetima i ovo ono. Šta da radimo? I se raspadne Jugoslavija? Gotovo je.
istog trenutka kako je on umro počeo je raspad Jugoslavije, da budemo načisto jasni. Sve zemlje koje su Jugoslaviji davali robu na odloženo plaćanje, više su doneli odluku, osim Libije, doneli odluku da ne može više niko da kupi robu na odloženo plaćanje, nego moraju da plate ono što duguju i da avansiraju buduću robu. Koja to ekonomija može da izdrži? Drugo, Jugoslavija je s njegovim odlaskom u bolnicu dugovala 10,5 milijardi dolara. Nakon njegovog odlaska u bolnicu, Veselin Đuranović i Milka Planinc su zadužili za još 8,5 milijardi dolara. To je 19 milijardi dolara dug Jugoslavije. To je on mogo da reši za 24 sata. Kupi ti 50 brodova, ti kupi tenkove, ti kupi ovo, ti kupi traktore, ti kupi ovo. Danas kažu, vraćamo Titove dugove. Kako moguće Titovi dugovi ako je te dugove napravio Veselin Đuranović dok je Tito bio u bolnici van sebe? Ali mora da se prikaže da Tito nije valjao. Međutim, što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži. To je osnov svega. I može da priča ko šta hoće, ali mlade generacije su tu koje će nastaviti to delo. Hvala mnogo. Hvala i vama. Со среќа, ви беше задоволство. Кој беше емисијата во Центар? Интервјуто со Јошка Брос. Едно ексклузивно интервју. Ви реков дека ќе ви се допадне интервјуто. Јас сум сигурен дека ви се допадне интервјуто. Многу ексклузивни работи, за прв пат кажани, за прв пат презентирани, со една емоција од наставник на Јосип Брос Тито. Ако уживавте, ако ви се допадне интервјуто, ново дружење, четврток 22 часот, до четврток 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.